Шубашкар хулынже тепрен юзаны хышын Элли Юрьев яжебе хизеплензе дороган ажабыжа тватыма шинер школе савнышлы ларудурра ушылжан. Шинельне залзынже перин корреспондент Оксана Верликова пулзагурджан. Ачабы жайыне школне тепреншінетме федерацияда да республика бюджеті зінжен 1 миллион ытла деньги тыккалана. Өшсене культура наци проект жібе келер жүрлендуна. Кунда пинде доғышыр тұғырын бірлікміш жылдан бай юзап парреде булман. Кажал вара школда электрдыдымран бұшлаза урай бастина земдаран елдах шинетне. Учреждение сынзыбачы палырмала хулжанна. Хали білімзем шуды да хотла, классынже хальгейші технологии бегелешсе дыраган хадерзем бірнаштарна. Коридорды стеназем жинжа жазен өжезем күжейлердеші. Юнер школне тепрениза защитни зырбышне, кунда хальгейші технологизем бегелешсе дыраган ябалазем дебур. Тесле хрень алыксем жине, QR-кодсем үгерне. Телефон ба, бізем урлы керзе, палы юнер жезем бірге бірме болады. Элли Юрьев яжелі юнер школынже твачыре яғын ажавренет. Бұл икісменді ба ішлет. Ыста педагогсем ажазыне үгерме, терлеме, алышы скульптуры дума тады ты нумай пулдарулыға врендеші. Ольга Федотова гунда нумай жылдырыжать. Бұл ажазыне терлеме хынықтарать. Шайга журлы шедене генерва чываш халы хинделы иргебе палаштарать. Ажазем хаваспақ жүреші. Ушканра жина ажазем дебур. Шакын ташлемі пішланран бақ, чываш тіріне ачасын евренсе бұрадым. Шағын па бірін школда уж вон терлерен, терле бызық ебалысым де бұры бір шторысым де терлет бір сапунсиям, масмак, терле бәчек паносиям, халихи самандар ачасын бұрды терлеме ұратмашы, но кшалхи ачасын мұна бейді терлендерчіш бізім бір ачиде терлемес тезі каламарыш. Уява келіне ханазым хытлылатны школба балашыш. Онды білімзіне кірзе көржіш, ачазымбе да вірендеген зімбе калашырыш. Бізіне чесіне күрза савынжыш. Шакласынче пәчек пепкезін үлгере бұшлашы, үнерденжіне хұтшынашы, візем чүнезінже узалық вали вырын болмаст. Мәжіндесесін үнерденже анлыгенже, онда юралы бұрнат, онда үнерденже. Шаунбада шак школа учна кун бурин жинде биди бузыку яв межіндесесін ебір әмірі бұрдымас бір ебір үзеппір вадылат бір бірін хышран пыраганизм герлі шаунбада шак школда бірінеген жазын пахозым үсен бірін үнер мүсейінже үнер жезен бұлысы бірін жын биде палы ебала. Юнер школне учасыне ачазымбедан ашамышы детчедым зырынгетне. Наталья Соловьеван херігунда ултымыш шул жүрет. Шак бұғытыра херача пірремар республикари тада оның тулашынчы конкурсынчы шиндеруші болна. Шагында врендегенсен тюбиде бұзық. Вероника Савынзақ жүрет шак юнер школне. Нумай пулмашкунда ремонта дұрыш. Шаның хышын тада хаваспақ жүрмепшілары. Азайлес бұздасын малтанақ школ тексім рекчі. Классенже мебель жетмешчі. Халінде кунда таза, шуда, шене алаксем, коридорда, шуда тада хытла. Уявра ішре баларны врендегенсене тада пулдарула ачасыне числарыш. Келіне ханазым үнер школне малылада адаланса бума, шенеренде шене талантсем врендсегларма сунжыш. Чевашенькаларым вали Оксана Верликова, Виктор Степанов.